Što bi se dogodilo da se Zemlja prestane okretati oko svoje osi? Zemlja se okreće oko svoje osi ekvatorijalnom brzinom od otprilike 1670 km/h u smjeru istoka. I kad bi odjednom stala, to bi bilo kao da naglo zakočite vozeći se autom tom golemom brzinom. Sve što nije čvrsto vezano za Zemlju odletilo bi vrtoglavom brzinom u smjeru gibanja. Sve. Vi, vaši mama, tata, kućni ljubimac, kuće i neboderi, drveće, oceani. Sve bi bilo rastrgano, a tsunami bi preplavili puno toga. Ima još jedna bitna stvar. Zemlja se na ekvatoru okreće brže nego na višim ili nižim zemljopisnim širinama. Na ekvatoru se gibamo brzinom od otprilike 1670 km/h oko zemljine osi, a na zemljopisnoj širini Zagreba sporije čak za nekih 500 km/h. Zbog centrifugalne sile koja je veća što je ta brzina veća, je oblik Zemlje zato naizgled spljošten, odnosno izbočen oko ekvatora. Zemlja ima nešto viška u struku. Na ekvatoru je promjer 40 km duži nego na polovima. Kad više ne bi bilo rotacije, ne bi bilo ni centrifugalne sile, te bi se sve oko ekvatora prerasporedilo prema polovima. A to bi značilo da bi se oceani tako prerasporedili da bi preplavili sjeverne i južne zemljine dijelove i ostao bi samo jedan megakontinent oko ekvatora. Godišnja doba bi se skroz poremetila. Sunce više ne bi izlazilo na istoku, a zalazilo na zapadu svakih 24 sata, nego bi nam dan trajao godinu dana. Pola godine bila bi noć, a pola godine dan. A kako Zemljino magnetsko polje postoji zbog njezine rotacije, ono bi također nestalo. A to je veliki problem, jer nas ono štiti od štetnih čestica i zračenja od Sunca i svemira. Tako da, ako nas sve ovo prije ne bi uspjelo ubiti, ovo bi nas moglo dokrajčiti. A koliko je realno da se Zemlja prestane okretati oko svoje osi? Baš i nije. Mogući razlozi koji bi znatno usporili Zemljinu rotaciju mogli bi biti ili jak udar nekog dovoljno masivnog ili manje masivnog, ali brzog tijela o Zemlju, ili jake plimne sile na Zemlji, koje bi kroz mnogo godina uzrokovalo neko drugo tijelo. Dva takva primjera imamo u Sunčevu sustavu. Najčudniju rotaciju imaju Venera i Uran. Za razliku od svih ostalih planeta, Uran kao da rotira na boku u odnosu na ravninu u kojoj se giba oko Sunca, a Venera se okreće u drugu stranu u usporedbi sa svim ostalim planetima. Čudna rotacija Urana objašnjena je sudarom sa drugim nebeskim tijelom koje ga je izbacilo u ovaj položaj rotaciju. A najvjerojatnije objašnjenje spore i obrnute rotacije Venere leži u jakim plimnim silama koje Sunce uzrokuje u gustoj Venerinoj atmosferi. Te sile nisu samo usporile planet, nego i obrnule smjer njezine rotacije. Postoji li mogućnost da se tako što dogodi Zemlji? Nema velike vjerojatnosti da će Zemlja doživjeti golemi sudar s nekim velikim tijelom koji bi joj znatno mogao poremetiti rotaciju. A Sunce, koje čini 99,8% mase cijelog Sunčevog sustava, dovoljno je daleko od Zemlje da njegova gravitacija nije dovoljno jaka da bi uzrokovala toliko jake plimne sile na Zemlji da uspori rotaciju. A Mjesec? On je glavni uzročnik plime i oseke na Zemlji. Vjerovali ili ne, Mjesec zaista usporava Zemljinu rotaciju, ali vrlo polako, samo otprilike za 1,5 milijardu godina. Tim će tempom dan na Zemlji za nekih 5,5 milijardi godina trajati dvostruko duže. A dotad će Sunce već proširiti se u crvenog diva i to toliko da će obuhvatiti Merkur i Veneru. Krajnja sudbina Sunca je onda bijeli patuljak. A Mliječni put i Andromeda stopit će se u jednu galaksiju. I za kraj, iako bi prestanak vrtnje Zemlje oko svoje osi imao katastrofalne posljedice, takav razvoj događaja nije realna mogućnost, nego je ovo bilo samo hipotetsko razmatranje. Što bi bilo, kad bi bilo?